Kubor nakaslem jong unong san hima. Uba niru suting ubadai ukertong ke Kongres na Pinorsla konstituensi mentakas ni Tok Dieng, ulalit bentap kerteng haka opes rekam Deputy Commissioner ka East Khasi Hills. Habakran cekilat patai kubur hadian baladap ka jingtap kerteng, uba niru laong balada kipat ba kikwa ba kejela ka niatli, batkan long kawai ya ka bahak yo kam yo jam, lani ka reservation policy in penduk no. Ulaong baka jingkwa jong uwan penduk no ya ka reservation policy kadai na marba ukwa baka jela kan long bet tangkawai kata ukasi ujan tia berugaro amman pia kanang ba kajingya teli kandon haba keli baka kajing mentoi ba unrung sya ka seng kongres wat haba weiru unong mikmat na po ketika sengru don syu nakliang uba niru laong baka seng kongres kadon ya ka jhat ka ba thamai bat ka badai kanar amsyu ka bala ban ngam hapo kum hakisnam ki baladap haba kali bahaka election MLA kabaladap ulajan peli mi uba prastun tensong ubade unong mi kman kate katan hatu mentakasin ula ane man peli mi uba prastun uba niru laong baula tikna bahaka sngi penbenai ka result kata haka arterik ubanai leber arah jar arpulai unsalong ubaningkong yang ada kadang Ikimat waktu menrak hati kita ikimat mata perusahaan tan apa dia ke jalan sedang ni lima kita ke jalan ke Pamsam ke Ningkong Pamsam corruption kansar ngan OEP ada PI jing job ni man ngangis kem perusahaan ni ngapa kai jing ai beki kan tikna ya jing job ka atring mangin pen kuin no yang ini Pamsam bersih ni kansar bersih dam himbang ni soka senar ya bersih nama ada mendai tu ke Pamsam nanu ke meli yo pisah naik ke ni itu na kata beringkong mau ingkon ini tu pi kabar lar dikwa pekejelang kalau teli long betang gawe reservation policy hak yo kami jam ngan penduduk itu kata dia ke balaiไปke border area ampi border area mereka bat ke Assam man ong ni di hapan hau kalau di bang ini long nok i bro ya be ki bro bat ngat ong ni border area parhaj ki badai jong kami saya ngan senalut ke surap parok saudara dan minta ke mentoi no senang tu ni mulai banyak ke Assam mulai dei ka misalnya Hamtam ko Assam jimlek ni BJP bersih nang ini jadi ni right link mengkuat ni pot badai ke jen badai long tanggawe ke jela ko long baik ukasi jantia ko long baik tanggawe kin balai in bah kita ke saufau balai dikuat menong kawayam dia kejelah ni dikuat man piano na ngakuat pun jingli fi dikuat benar ke nang ye fi ngakuat la pinong man penong ke jing teli dang ye pendu do away with reservation policy katangin lemu ta mentakan sapaul pam ta dan sapia yang artuli kamu ke karuhil bat kasih jentia la ke jong biang kawai nak ta daung dan kam bangun tang kawai belum ya kiki baru kai kalau betang gawe ben no kita bisa bisa lep no kiki dewe di jingwit ba timur banong ba kasih janji karo siu tenan dirulum karo dan ngecem makan nemdan kita jingkeli PPI substandard UDP ke sekolah UDP substandard ngalayakun ke samsnem baladep laingut di minister baladep kila ayu ngadan lambat kia ke UDP Laisnam, hak ni kesan senam meladam. Laitli, minister, kilayu. Batai pi ngah. Kilayu. Kita ke UDP. Substandard School of UDP. Ngadan minta ke high standard School Congress Party. Ke bakajan, ke biang lut nadong adong. Double engine. Dan minta ke jimentoy. Gup siang, sem siang, hantam. Masukin. Kali kita start, yung kandidat kan. Baru kita start, yung ke parti. Ngatare dia kata, kamu dan jing Baik minta ke jing api, ke sispa sengi, kayak beja.
Mana wasdang itu? Mendega Kongres. Mentah. Iba pri. Apa kira? Hakasis pas ni. Kayak beja mentah. Siap sandur. Man garsen lain. Kamu ke BJP kam syania. Unang senang. Him syania. Pajba him syania. Yo pajba. Ngang syania pajba. Kuno Nak tadang oi fi. Ngidan ka Titanic. Ajhat ka batmai. Umdesyu balak ban ngam. Kumak ini di Sunsnem balak dia. Minta ka Titanic jahat ni ka nar ka balak syu ban ngam. Apa om? Hakadi election manjab jan pernah yo sitting amli ba perstun. Kau masuk nganjak di arterik. Menai lebar arto fly ngalong number 1. Really kira. Hari kan Kentar ngalong banding kong ni. Nak kali ke nomination, but hak arterik lu. Lebar umat arto fly ngalong number 1. Kata ngalat tikna. Kuno ba ni wala bun kinu yukun pi dan jikanan sebab penjab yo ba perstun. Kepala bengkel palit ikan fesnong baru hai. Jang ke artenya pensla konstitusi. Di parti bakher. Lagi dan sausan tadi. Apa kajahat ke Titanic. Jang ke Kongres Parti. Kepala penpedang rot di baru hai. Lapide nak NPP, nak UDP, ke TMC, BJP, Independent baru hai. Kajahat ini kepala penpedang rot baru hai. But namar kajahat ini kebabiang. Namang itu penpedang rot di baru hai. Peluang kejinjak ini agak terik. Biar artu apa? Apa big fire ka jing trekam jing ba perstun. Hari ni Kristan Snem. Boleh kuno bi. Dengan ai. Ngala ready pa. Nang buat ni kan. Noi pi ka jerong ka ai pelat. Pelat. Ata gibat ka konser kuno bi. Deh. Baik. New York Civil Subdivision Sunsnem. Ngasih tenan. Minta Sunsnem kayak apa dia? Kan tu lagi di office department of health kan tu lagi ladan. Karyang kemudian kam chanu gaja. Kata kan. Tenang. Bujing kelima pihak omeli. Bu mandar piludi division kemudian you kata. Kamdai kembap sam. Di kamdai gain. Ngat ong yipi kepengadon kam apa artinya perselaku ni inong lem barit jonga ano pi ngadon kam ya katnat buat apa civil subdivision apa perusah. Kamu ni civil subdivision itu jangan. Ke education pulih lang le. Ginhap mara insyaallah. Kamu dia kata civil subdivision. Ha? Kata ke mini sekretariat. Benar. Tabangan budi ni kini ke parohai. Ya kijinjau. Nanti kena ini. Bulut yang tiga parohai. Mau nong rim di pelaksanaan parohai ni. Rewet parohai. Tekei tu mereka penuslah konstitusi ke dalam kami menghadapi bu jengkeli yang tetap tinggal dalam sebelum satu. Pintai dah sekali sudah dah. Arfus 6. Hati mah pingin Arfus 6. Yang ngasih tang si Arfus 6. Dan pendapatan penkelah ke jengkelah parohai. Apa akhirnya peruslah konstitusi. Tang si Arfus 6 ngam dan kam Arfus 6. Nanong tang si Arfus 6. Bapri kinong kendong tanggalat lu kim 4 yo. Pitin ru kim dan. Baik kita gigi ka baik kau cek ya kena abun pelat. Takoi. Ini ni kong benalari lah extend full support di bawah. Betul kalau konsong itu kini dam tak itu. Kan salah itu. The businessman woman. Gila mana business woman kalau penuang kepada politician. Kamu ada politician. Kayak politik. Kesuduan. Lek bisnes pakai polisian ke harga. Kesemut upat bang susah. Sudah sangat itu. Kejemut ke dia. Kamdai diminta ke. Kamdai baik ke pisah. Kamdai ke. Bukti kali mungkin. Padu. Jikli kado lah kalian juga. Maniru ni kedi mentah ini ke last minute pada pun election. House nama lah ada pihak pengkret. Hatu kuno pihak orang pinjam. Minta lek Sunsnem 3 plan ke bersihai. Kita mengenam YouTube ini. Plan juga siapa arja katra di pengkrek juga Andrew Snem minta biang minta kan ini arto apply di pengkrek juga plan bersihai. TMC si Turki sentil di kalayaban pernah.
jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela ilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela